atau teman narufatawir lebu na itanay ang kadua pas sabarang na wadding mancaji atau syukur sesi na po Allah Ta'ala. Yang pertama nasang agama ta yan itu ang kakisimata pat dibolay riasangi qalban syakiran ati angkay si mata maca syukuru ki pak bere na po Allah Ta'ala. Nah sebenarnya itu pun Allah Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 juz 13 ayat 7 halaman 256, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sepung Allah Ta'ala nigi maca syukuru ki pak bere kuna sepung Allah Ta'ala angkate ko tu itambayang ipapinya menna itambayang ni dalekna itambayang ni ipabarakakan umuruna pokoknya pas senang nyawana la azidannakum itambayang itanya bawa maka dalekna ni taima itambayang nulle kapang kesehatan na japa-japangan nariring ri Allah Ta'ala itambayang ri Allah Ta'ala japa-japang pakasing kesehatan jama-jamanna ipat 77 lalemanang ni na yakana sa Allah Ta'ala wala in kafartum inna azabi lasyadid. Na nigi masakarang ni papinyaman na po Allah Ta'ala japun na pacalla maraja kami na mapeddi na lulungan itu tawi. Jadi mamulangi waji isipato iri pakade yan aritu atita maca si mata syukur lori pak birina ipong Allah Ta'ala. Nasabayim tu je biasa tahu na papa alusukna si paparangi iya rokasara nasaba angkana de nasukuru kiwi aga angka riwirengi ri dewata sewana riwirengi matu oto milok mu pipagana dua riwireng ni matu dalle 30 juta melo si tambahi 40 juta 60 juta gangkana iya ro kasarana si mata papa toy untuk magang kauleng peko carana wedding iya ro ameloranna narapi ro nawana-wana si mata nafancaji dewa nawana-wana si mata nafancaji dewata gangkana ifuate rilinoi wang Allah Ta'ala pancaji nanya kya rifuater linoi. Yang kedua yang hari itu wajib tu ripakede asangnya itu macata lisanun zakir. Ia lilatae macada i hari pak guru si mata rampe madeceng ni dewata sewai wang Allah Ta'ala. Sama kede tu na tocai iya tom itu marampe rampe iya tom itu marpe irpesi iya tom itu marengerang yang ngerang jadi rekomelo ki ngarra ripong Allah Ta'ala ngarang ipong Allah Ta'ala narekomelo ki narampe pong Allah Ta'ala rampe pong Allah Ta'ala narekomelo ki narpesi pong Allah Ta'ala rapesi pong Allah Ta'ala peko carana turusi parentana ania nyiniri sinin nanon kenapa sangka pong Allah Ta'ala. Nah sahabat ni kira-kira maleki dal ni kira-kira patuki ni kira-kira maleki anyaman-nyaman ni kira-kira maleki warampara abbatira bahkan pakuliah namun imaga tandria nawanawat tak narekode na puelo fong Allah Ta'ala den situru nawanawat tak ya tu fong Allah Ta'ala ajapun ade nulle jaji ya tu agi punawanawai. Nah sama kede tu pepatai manusia hanya mampu merencanakan tapi Allah lah yang akan membuktikan. Atau lebih nafong Allah Ta'ala. Jadi ia duai farlulad da ifat di bola ngarekomelo ki loluang reasangi asuku kena atai nania asuku kena atutungangi rilino makotoforo di akhirat mati. Atau lebih nafong Allah Ta'ala. Nasabarifah yang makada ia tuji orang parang abatirangi keluarga ujian mana nareki pong Allah Ta'ala
Wading aman iripaki yeronangi waram paratta masompa nasukku asompata namancaji ki atallat turisesene pong Allah Ta'ala nasabawas makada pong Allah Ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah setong-tongan na yatuna sawaram param wija-wijamu keluargamu fitnah pacoba itu milok minta ki pong Allah Ta'ala makada magato hacarana sukuru ki pak bereku magato hacarana mingerra kanare kole ipat pinyama ningaramu paga nare korengi abala orengi lasa orengi apat dira narima kona naro pada loni mai atau pada pak di bola ya guru pajok ke donangi pancaji atita si mata-mata syukuru. Nah apa yang kedua yang hari itu ipancaji lilata ipa biasa lilata si mata tepui asam melebih nampung Allah Ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu mana tuh napa guru ki agama ta bismillahirrahmanirrahim meloki mandre meloki mapamula bismillahirrahmanirrahim mitaki anu maja astaghfirullahaladzim mitaki anu makasilada masya Allah mitaki anu suku alhamdulillah kunapa gurung ki pong Allah Ta'ala makuni kabar ampe dan nasu barakae amar apa barakah pong Allah Ta'ala billahi taufiq was sa'adah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.